Kusho kwetakhamuti lomlilo uchamuke eceleni kwemphakathi kanzi nemoya bewukathe uhusha bekukathe ke ukuthi ithuba temadina emini na uchamuka lomlilo takhamuti tsonzele emphakathi kwenta siqiniseke ukuthi umphakathi awushi noko ngesimo lesibengetulu kwemandla njengoba umoya bewukathe umkhulu kushane tihlahla leti uhambisa kakhulu umlilo lekungitwe emagomo phakemeli langabi lahamba lahlala etulu elontweni kwaba kulapho kusuka khona umlilo kucala kusha tindlu ekhathe endlunkulu kanzi ke ngekusho kwetakhamuti lomlilo ube ngilo usha ngesivinini lesisetulu njengoba bekade kutindlu tetshani lekungiyo indle kagogo kanje dladla la khona la endlunkulu takhamuti tikhulumisene ke nemsakato tabeka kanjena. Siyabonga baba Mavuso, umlilo mntwana kethu nasiva bathi khona lomnyebe baba babela ngala ngendasi kwemagomo. Mhlawumbe ke ube uyamehlula ngoba bese kufika umoya lomkhulu ngaleso sikhathi kwaba nje sikhashana lesincane nje wasuka umlilo wangena kule hlahla temagomo kanzi komile kwenile wangila uthola emandla khona kusukuma ke utowuwa ngekhathi endlunkulu ube kanjalo mntwana kethu khanza uthi ke ngalendlela umoya bogijima ngawo kube likhuni ke uthi kungentiwani setatamile taba sinyenyeta kwenteka lokho but awasika khona khulu ngoba la mphakathini la siphila khona noma kunemsebenzi lendleshile ngiyona lesethwalako la kamncina siyamala ukuthi sitawenda njani ngoba netiganga tonke tishile kude nokuthi singaphusatela ukuthi siyosika vele siva siyamangala nje sitawenda njani nebemandi bese bakhulekele ukuthi batawungenaphi siyamangala nje kakhulu. Induna yemcuba khona emphakathi emakwaya wakaShabangu ukhulumisene betindzaba washo ukuthi bangumphakathi basesethukile ngalesigameko kanzi ke lokhu kubendaye ukuthi basale bamangele ukuthi batawushonaphi njengoba kunemisebenzi yakangwane lekufanele ukuthi yendeke la endlunkulu. Hawu nangifika ke ngikhanza ukuthi lapha edladleni bathi ke tinziwo nati nje eceleni kwenzanga nale endlini kagogo bakhiphile kephakele ngukhanza kungumonakalo kushe konke ke nalotshani konke kwase letindlu ngembono wami yangathi kulabadzala ukuthi batawuthini ngithola letindlu chaya emakrek tonke tibita ukuthi tisukume phansi nangitibuka letindlu ngokwakhiwa kwato leya kagogo ngibuka ukuthi ingamthatha noma ke ngathi kubo 30,000 ukuthi leya lenye mhlawumbe ingaba kubo 15 ngathi kweso ihlanganisa yonke ke lo monakalo ngahlanganisa lapha ku 50,000. Sikhoye idzinge imiphakathi ngako labo labangakhona kufaka sandla kufanele ukuthi batsinzane nendlunkulu ikakhulu kati indvuna kude kuphindze kubuyele lesakhiwo. Ngikhimbali Mavuso endzabeni temsakato eChile eMaswati namlandvo Methula ekuvinjelweni endlunkulu.